Maligayang pagdating sa Timasakbayan, Itapapagayam. Nadamag mo ka din nga dakanumat kaya mon kayan ayat ni Jeffrey nga anak ta. Awan maramidan ta. Karbingan na da ita. Nga, masapulasan ang mamirmiraot ti asawain na. Day tangarod ti pakasurunak. Sigod kano akaadalan ng anak lang ti tagaaway. Taga-away? Ay, sa anak laki di nga manugot at taga-away lang ti maasawa ti anak ta. May sa amabigbig-big a negosyante ti anak ta. May sa amanarawid-wid iti may sa aminasan. Di adal ka din ay taga-away? Saan kano? Sa masurunak unay. Nadamag ko ang mata pobre ka no ti dadakkel ti kayan ayat mo. Imbag no di da kanto iruruman. Saan matadagi ti dadakkel na ti kabalay kunto nang. Agin inayat kami ka ni Jeffrey. Imbag kumaa no aglasin kayo adagos. Sa maysa, kanayon nga awan ni Jeffrey jay balayda. Tasabalit ayan ti trabaho na. Lumasin kaming to kano no makaipatakder iti bukod may abalay nang. Mayat metlaeng ti aglasin. Ngam ti makikabkab balay. Uwan ko maa, ngam awan pa'y mo tinaipatakder abalay ni Jeffrey. Ay, jak maawatan no apay amadandanagan ak. Bagayak tulatan adag iti pakay kamangak, tapno didak tagibasitan nang. Uwan anak ko. May mayat metlaeng tinapakumbaba ngam tinapalangguan. Anya ka di tinagan ti babae ang mga opisina ay minasan. Jay agkas-kasera nita balay ni Tanya iti asidagtistor na. Di ka di agtrab-trabaho iti opisina ni Jeffrey nga anak ta. Tintin tinaganday chay. Apay ka di. Naisam na di nga ubing no agsabat kami. Nadamag ko nga gusto ka no iti anak ta. Ngam saan sa kayat ni Jeffrey. Alukuyin pa ni Jeffrey. Padadyalangan ti kalay sana. Saan kat at ti taga-away? Mayat tinapanunot mo. Into nagkita kami kin ni Tintin, kasarita. Ibagak akayat kong agbali na manukang. Imbag na dyan tagtrabahon. Sana kas iti taga-away nga awan trabaho na. Imbag tasimmangpat kaniho. Ada ka din na pati kapagsaritaan tayo, mami? Kayat mi ngamin kinidatim, nga armam ko man itintin. Amang opisina ijay iman manihar mo aminasan, iho. Anya? Diyak kayat ni Tintin, mami. Addan ka ayan-ayat ko. Isuti ay ayatek. Adda ka di pa kay ranudam iti day di akayan ayat mo? Maipanakkel mo ka di iti kaghimungan? Uray anya ti kasasaad ni Juliet. Ay ayatek lata, mami. Anya ka di ti adda iti day jay a Juliet. May mayat ni Tintin, tadda trabaho na. Saan ati trabaho ti may sa babae ti kayat ko, mami? Nasingpet kung napintas ni Juliet. Saan ang napintas ni Tintin no maikat lagi ti kolorete ti ropa na? Naimbaga-bigat yun na. Agmano akman. Bindisyonan na kakumati Diyos, Barok. Agtugaw ka, tay nakayaban ni Juliet. Madama ti laban na ijay gripo di tarwar. Pagsasaritaan tayo kumati may papaniti panagkalay sa amin, nana. Agkalay sa kayon, Barok? Uwan ko ma. Agabrodak namin. Tada importante apang ibaunan ti kumpanya kanyak. Kaya't ka di ti dadakkel mo nga ikalay sam ti anak ko? Saan nga'y suda ti rumbang agpili iti para kanyak, nana? Manamnamak ka di anatalgad ti anak ko. No panawam ija balayo, Barok? Saan kayo ngagdanag, nana? Sigurado ka saan ngagliday ti anak yu iti sidong ko. Agyaman akno kasta, Barok. Hintayo ko mamakisarita iti ina ni Juliet, Daddy, Mami. Mabalin ka di ngay tantan pa iti papantayo tamad-mad iti rikna. Anya ka iti marikrik na yo, Mami. Imbaga ti doktor ko nga da kano sakit ko iti puso, iho. Kanayon ngamin ngagsaksakit ti barukong ko.
Alang aron, ibagak dahi ta ka ni Juliet. Man nakaawat unay na dyan. Agyaman ak unay, ta saan kang agganat adanunan tayon day Juliet. Alang aron, mapanak pa iji opisina, mami. Sige anak, aginanaak matan ta nasakit manan ti barukok ko. Anda ka din agas yo, mami. Ay nayon naman nga ron ti igatang ko iho. Ang mga noag kurang kat nagngingina dagiti agas ko. Apay nga imbagam nga nasakit mo iti puso. At saan mo nakasta ti imbaga ti doktor? Bayan na kadilaeng, bareng saan pa'y ang mga asawa ti anak na. Awan mo trabaho mo. Awan pangalaan ta iti igatang ta iti masapsapul ta. Narigatan ti agbirok iti trabaho. Tan nataengan ako. Narigat ti agaplay iti kastoy nga edad. No apay ngamin anang rikap ti kumpanya pagtrap-trabahoam. Nalugi ka nung araw ti kumpanya. Isang awan pa'y naalam yung benepisyo. Pribado ngamin na dyan. Ipagpag nami pa'y lang, marang adna maalam yung benepisyo. Italaang manan nga umay ka dito'y istora, Tintin. Nukwa ka di takalaang kasiram. Naibusanak iti shampoo, manang. Lakwan nakman. Sige ay mabit lang, ha? Oo, si kamot na ita napinta sa balasang. Da kayong matgayam na napintas. Manang tanya. Nayon naman pa iti tinapay kan soft drinks. Tag merinda kami man kan ni Nana Betty. San kan nga agtaktak pa'y balasang ko? Saan man, Nana? Itala ang anagrana tayo dito store. Madikano timang paay iti grasya, Nana. Ala, tapno di mo mat ko na. Awatak ti awis mo ang merienda balasang ko. Agtuyan ti soft drinks kan tinapay. Awatin yawn. Ay na. Nagmayat ko man no si katimanugang ko balasang ko. Mabalinla ko mga garam ti babae. Inaramit ko, Nana. Saan matadakas? No si katimang ipakita iti andang wano motibo balasang ko. Anya ti kayat yung asawa, Nana? Ipadlaw mo nga gusto ka kankuana, basang. Nangag ko tirabak mo ka ni Tintin itay, manang. Kasanaw no paypaysun na. Awan dakas na. Balasang ni Tintin, baro matianak ko. Saan ka diya may sa kumpanya ti ayan ti trabaho da, manang? Day tangarod kat, may mayat no agkatuluyan da, tagkatrabahon da. Manarawid-wid ti anak ko, idinto ta sekretary amot ni Tintin. Agdumadala ang iti departamento. Kaawatan nga raw, da kanayon da ngagkita. Nalabit, sabali ka nung amin ti opisina ni Tintin. Tasaan nga iso ti sekretary ni Jeffrey nga anak ko. Adnan to nga rod sekretarya manugang mo, manang. Sapay ko ma. Diyak kayat ti taga-away amanugangan. Hello, sir. Panagmimerienda. Mabalin ka di nga awisan ka iji kantin? Thank you langan, miss. Anday samsambot ko papeles. Masapol ang malpas ko, agingat madamdama. Anda umaya makasapol iti papers. Sikat ti boss iti may sa department. Pagurayam no asino man day ta makasapol iti papeles, sir. Saan ko ang mabalin nga itantan no mabalin ko mat nga aramida nita? Okay. Ada ka di order mo iti kantin taalaag parakan ka, sir? No, thank you langan. Adda kape kang tinapay dito opisina. Kasta ka di, sir? Okay, sige. Inak nga rodan, sir. Di nakpayawisan ang makikapikan kwa na. Antipati ko. Nga makita man no aginggat ka ano, ti kinatangkan na. Umay ka no dya aggatang kan agburas iti manggata, anak. Agluto ak nga ron iti ipamerienda kan pangaldawan da no kasta, nang. Ibaglakit din. Ado matibo nga dagiti mangga kan saba. Ngain mula tayo pa'y ide kanday di tatang mo. Wan nga ron, nang.
Dakkel mo ti mapaglakwan tayo. No kas di apanawon ti panagaapit dagiti prutas. No awan siguro dagita pagburburasan ta iti ilako ta. Agrigat lakit diti biyag ta. Wan nanang. Uray at data dito away. Saan tamat nga agrigrigat? Word, anak ko. Ada pa'y ba't may duldulin ta? Uray kaskasano? Pag mayatan na dito away, taadalat ta mailako no nagagat kalakit di nga agmula. Pakairanudan taunay ti inadal mo. May papan iti agrikultura. Isa pinilik ti may papan iti agrikultura. Tap na maasikaso ta analaing dagiti mulmula ta prutas nang. Pakalaglagi panta dagita amulmula kanni tatang mo. Kunakman, no dandani kayo makisarita iti asawaem. Jack pa'y nakitkita ti asawaem, bro. Jack, kaya't nga ipakita ka taamok ti kinalaing mo iti babae. Ah, Nagpintas ti kaayan-ayat ko, loko. oh, nalabas kamat, bro. Addak ayan ayat ko. Angam, napimpintas ti kaayan-ayat ko. Mhm. Makikalay sa kakadingag paiso? Apay, nakaskas daw ka di, bro? Ay, jay kaawan ti ipakpakita makayan ayat mo ti pagsiddaawak. Saan ka ngagdanag? Taalaan ka aninong. Si kahamot, bro. Abay kumamot Saan aninong? Pinagbalinnak mo't alakay una yan. Lakay ka mo't ngagpayson. Alangan mo tabakat. Si kamot na itabalasan. Ada ka dito'y tiyendaan. 5 basak lang, nana. Ada nga min impaala kanyak ti sabali nga opisina. Kasta ka di. Oh, kumusta nga'y tinagtulakan ta, basang? Kanayo na ka umasidag kan kuana. Ngam na atap mat, nana. Awan papanan na, no di umamok, basang. Natanto paya kayo kat sumgad no kanayon amadadang. Sa bagay, ika gumaak. Imposible adinak matlaang talyaw, nana. Kasta man ti kayat ko, balasang ko, palaban. Da kayo matimangmangtad iti turat ko, nana. Namnamag ngagbalig kita. Namnamag ngagkamarmaris ta. So nga agkabagayan taunay. Ngam saan tamat a partners in crime, ta saan tamat a kriminal, nana. Saan ta kriminal ta nasingpot tabat? Wan. Kaslata anghel. Correct, nana. Nadlaw ko anasaranta kayo. Takanayan kayo pa emapan makimarites di testor. Agsagana kay kidi. Tayntay makisarita itayan da Juliet. Kuha, anak. Saan ka di amabalin nga itantan tayo pa'y? No saan niya akayat? Mga laki ti sabali akadwak, mami. Ay saan Umay kami kini dadim. Agrobot kay nga roden, tamapantayon. Umuna ako ni Jikotse. Anya ti makunam lakay. Numabalin lakuma kat jak kayat ti mapan makisarita. Kaya't mo kadi ang mga lay ti sabali akadwana amapan makisarita. Kababain iti kabagyan, no di takadwaan ti anak ta iti kayat na. Isu nga rood nga anusan ti mapan. Kapilitan, ngam iremedyok to ti panagsinada no agkatuluyan daman. Ano ditat pamuspusan no kayat? Hangam nasken asurutan tapay ti kayat na ita. Narigatan no pumanaw iti puderta. Dakkel matgayam ti balay dagiti sinalbag. Jak kayat ti tagaaway, saan amay panakal. Oh, umunag kayon, kakabsat. Barok. Mami, dati, umunag tayo ka nun. No munag di umunag. Agtugaw kayo pa, sir. Ma'am, mangisaganak iti purutas a pagsasangwan tayo. Saan nga umay mga niti protas ti mayan mi ditoy? Mami, saan ko mamatakas ta? Pudno matimbang umay tayo makisarita, saan kat nga umay mangan? No saan nyo akaya taramanan ti nasamit a prutas da? Siyak ti mangan. Tanagsamit ti presko a prutas da.
Nagbanglumot nga agpayso tinaloom amangga ken chiko iti lamisaan. At dapay na duma-duma a prutas. Oh, sayang. Nalpas ko nga minan nga imbaga asan amangan tigagarak ditoy. Nagsamit ti protasyo, Juliet. Anak ka ti sikretom. Tapay nagsasamit dagiti prutas nga ipaspasangom tunggal umaya. Saan nga min apilitan a purusen no saan pa'y unay anatangkenan? Isu ka di anatamnay dagiti magatang iti tiyandaan. Tapi nurusda adi pa'y natangkanan. Day katipod no, Jeff. Kaadwan na nga min, gaputa mailako, purusen dalatan, uray saan pa'y kumaarumbang. Adamat lokloko na iti daduma. Tapno ang talang mailako na. Puro sendan nga orin naganos pa ilay. Kapilitan nga agkalaysada, inton madanon tinagtutulagan na panagkalaysada. Napiltas matkili na dya taga-away. Iso na lang tawan trabaho na. Nubalo tinana. Pangalalaan da ngay iti pagbiagda. Anya nga iti gatgatang da kadagiti amin na kasapulan da. Burbur tsamat nga ron kanyak na ita. Ang trabaho da nga tayo ti daga. Agmulmula da nga ta. Sanak nga interesado amang mo. Tikit di saan apan nakatuloy ti kalaysada tintunarak. Anya ko mati aramidam. Aramatak ni Tintin. Mala. Agawaan nyo nga ron. Tapno sana matuloy ti kalaysa. Bro, kumusta nga iti papanyo iti pamilya ti kayan-ayat mo? Saan ka ngagdanag? Umadanin ti panagabay mo, bro. Mapadasak mo't lang ti agabay. Ken agtugaw manan iti long table. Ad-adan samot tigagar mo nga agabay. Ngam tigagar ko ngagkalaysa. Oh, di mo kunaan. Asaan ka magagaran ng agkalaysa? Saan maan? So nga rod nga ipapaapurak ti kalaysa. Tamapanta adwa hindi pangibaunan ti kumpanya kadata. Siyak tinapili as umurot kan ka, bro? Siyak amis mo tinangpili kan ka, bro. Diyak kahit ngagsinata. Agyaman na ka, bro. Diyak ninamnama. Asyak ti kadwam nga ibaon ti kumpanya. Kunada nga min, babae ka no ti kadwam. Diyak kayat ti babae akadwa. Sikat ti kayat ko. Imbag ti manugot day ti nga to. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan basang. Muli kayo mat itibalay ti maysa at taga-away, nana? Nagtungpal kami lang iti kayat ni Jeffrey. Ngam di da pa'y matagkalaysa. Anya ti kayat yung asawan, nana? Kanayon kayo pa'y matngagkita iyo opisina. Ipamuspusam asika ti kalaysan. Sa bagay, sa anak pa ya sumuko. At dapay gundaway ko nga agawan ni Jeffrey ti dayjay at taga-away. Aramide ang basang. Jaklakit di kayat dayjay a babae. Awan na muna. Agbalin laeng apala ti pamilyami. Anya ti kayat yung asawan iti pala, nana? Palamutan laeng ti kayat ko asawan. Awan am muna, no di aglamot laeng. Kunak no anya apala timbagayo, nana. Palamunin gayam. Itala ang anang ko dayta. Kasano, no ito nag-asawa da katagyan laeng iti balay ta muna. Mangan maturog lang, teramidan na. Hi, Sir Jeffrey. Hi, June. Hi, Tintin. Nasapa ka man ita? Sapay nagsamit nga isam. Adda ka di mang paspasamit iti isam mo? Mang paspasamit? Adda ka di matkasta? Iso nga rod adamdamagak. Mayat ngamin ti isam mo itabigat. Ngamin, no daduma, dandani di ka umisam. Kung naan tayo langan anaragsakak ita ang bigbigat. Ngam, di makagapo, saan ko ang mabaling nga iba ka? Secret. Sige. Umunag kami niti opisina mi.
Mabiit lang, Sir Jeffrey, kan June. Hmm? Awisin kayo man pa'y iji balay, inton malam? Anya ti okasyon? Masapol ka ding ada okasyon? Namnamaag tiyo umayo. Itaakla ang agawis. Iso adida ko mapaayan. Bro, patgan ti awis ni Tintin. Inta mo tagpa siya. Makitan to. Mapanak ko may di balay da Juliet. Ay na, adu pa iti aldaw nga ipapan mo iti balay da. Italangot da ito eh. Agbanding taman mat, sakbay ang mga asawa ka. Sige man lang. Pagustuhan ka. No mapantay iti balay da. Arme mo, tapno maadaan ka mat iti girlfriend. Kasano, kat jakmat nga rod kursonada. Kat amomon ti makagapo. Tsak maawatan man niya ti saan mo pangayatan kan ko na. Jay ka din nalabas make-up na, no? Saan mo nabalik, san? Saan mo't adjay panangwiyaw? Hanggang maawata mo, ti kayat ko nga ibaga. Gapot tayo nawis na ka, mapankamatan. Mapanta ko na sigurado nga adda ti stateside nga arak. Kasangsangpot kano ti kapsat na naggapo iji abroad. Ay so matlagaya makayat mo ti mapan gapo ti stateside nga arak, loko. Anya pa'y ngay, nanginan samot ti stateside nga arak. Medyo adayin sama ti balay da. Imbag ko man, iji boarding house na, taas asidag. Nabartik kan bro. Magawit ta. Mas dawang man kan ka, bro. Nagimas ti arak. Ngam di ka mat uminom. Hindi numak mo eh. Inom ko namday, Jay. Tim-tim lang mo, tinaramid mo. Saan ka ngayon minom? Agpahadatan mabartag. Sapay agmaneho akpay para gawit siya. Apay ko mga gawid ta, bro. Kakaisuna nga ado ti inom kan pulutan. Sana mabalin nga agbarte ka. Ang mga no ma-hangover kat ada important kaya meeting ko inton bigat. Sabali no bigat. Meeting mo no bigat. Ang amita, eating. Apay ko di ka agin dyan nga. Agpakada takit din tamapantan. Lo kayat mo, manghala ka di tarak, kan mangsabok ka iti pulutan. Kalukuhan magday da. Day tagat agsabokan iti pulutan. Alala, mabantaman langan. Wisit dagi jay ato. Paginawan dakit din iti naginumanda. Jaklakat garon na arami ti plano. Nagmalasan. Jeffrey. Addan to aldaw mo kanyak. Nataor ka lakit din aya. Nagmayat kat nga tan, ti paibalod ka dagita takyag kan barukong mo. Jeffrey. Kaano ka? Amatagi ko ha. Apay anala daw ka asim marong karita, Jeff. Amano anya ti mapasamak kan kay tidalan mo. Nagalis pa'y tidalan og tudtudo. Inawis na kami ngamin ti kadwa mi iji opisina. Intulod ko ti kadwa ki Jibalayda, tanabartek. Isumat lagayam nga agat arak ka. Saan ka ko mga agmaneho iti kastoy nga oras, kano nagtudo. Nagalis ti dalan ditoy. Ang kapilitan nga agmaneho ak no agawid ak. Adamat bakante a kwarto diti balay. Dito'y kapela maturog. Masapa kan tulaangan inton bigat, tapno di ka maladaw iji opisina. Okay, my love. Dito yak nga roda na maturog. Inakpay nga rod mangisagana iti makan. Napsuga kiti pulutan. Saan amabalin adi ka mangan? Uray nalpas kaming kanina ng anangan. Agsamo dalata mangan. Kaduan ka. Okay, Juliet, my love. Matungpal, ti kayat mo. Nakasaganan ti pagdigos kan pagarmosar mo, Jeff. Ang mga numala daw ka. Bigat kaya man.
Good morning, my love. Good morning to Jeff, my love. Nagmayat ko man, nagkabalay ta na niya. Dandanimat tanti kasarta. Sumagmamanulaangan alawas. Kidawag nginton malpas ti kasarta. Ijay ka pala balay nga agyan, hinton makapanak iti abroad. No day tati ko nam, sige. Ngam umay kontulat tapas pasyaran ni nanang dito'y balay. Wana, halangan na di mo umay pasyaran. Oo, ang mga numaladaw kan. Ingkangarod agdigusan. Malipatak sa ti trabahok no kasarsarita ka. Ingkakit di agdigusan. Maladaw ka talaga no di ka pa'y lagunay. Umadanin ti kalay sayon, anak. May sakon dito'y balay, no agyan ka ije balay ti asawam. Kanayo nakto nga umay pumasyar nang. Masapul asaan ko latabaybay ang dagiti mula tayo. Alo kuyam, adito'y kayo laengan nga agyan. Ibagaktukan ko ano day tanang. Iso na laeng ta. Medyo umadayo iti ayan ti trabaho na, no dito'y kami nga agyan. Day tatirigat na. No binigat amapan agtrabaho, marigatan, no dito'y ti pagyanan niyo. Iso nga aganos tayo basit, no agyan kami iti balay danang. Inton makaipatakder kami iti bukod mi abalay. Umay kayong tumatan. Kabailak pa'y ti agyan dito'y balay, anak ko. Kanayunan tanto, ti agsin narungkan. Dandanimat gaya man agkalay sa ni Jeffrey. Saan ka day asikat ti kayat ama manugang ti inana? Tikal Liza, kat may salaang apapel, apirmaan da. Ngam nagbaligi ak, ti kinatao ni Jeffrey ti kukwak. Saan kat apapilaang? Kayat mo asawan. Di kag sardang, uray nalpas da na nagkalay sa. Day tatipod no. Awan pa'y kinayat ko adyak na tagikwa. Ay nagkamali ka. Ti panagayat, kat saan amabalin nga agawin ti may sa tao. Nulakat agbaligi ak. Ikagumaak apaayatan ti lalaki nga ay ayatak. Kasanaw no di na ka masursuro nga ayatan. Imposible dayta, manang tanya. Adda plano nga ramidan, tapno siyak to ti ayatan ni Jeffrey. O may kantoy di simbaan no agkalay sa dagiti doa. Agpamarang ka na sayat, tapno maya sidagtirik na ni Jeffrey kan ka. Talaga nga umaya, taimbitado amin nga empleyado iti kumpanya, nana. Ano sampay basit, basang? Ngam nagbaligi ta iti plano ta. Mapapanaw day jay at agaaway. Basta ang tinunugtan, nana. Nasakit man tiritin, ang makakita kadakwada ang magna iti altar. Ngam, kukuak to ti mauti aragsag. Saan kat aday jay at taga-away? Dahil tati kayat ko kan ka, saan apa-abak? Makita no asino kada kami iti dayjay at taga-away. Timang tagikwa kani Jeffrey. Awan papanan na, no di si kamot lang ti agbalin ang manugang ko. You're still the one I love. Kablaawan kayo, anak ko. Sapay ko tamataginayon ti panagayat yo itutunggal maysa. Agyaman kami unay, nanang. Saan kayo nagdanag, nanang? Ay ayatik kunay ni Juliet. Jack to pulos pagladaanan iti dannak. Ikarit dayta ka na kayo. Namnamal day tabangin ka. Agladini ti klakit di, no saan anaragsak ti anak ko iti sidong mo. Kablawan kayo? Kablawan na kayo, anak ko. Agyaman kami unay ka na kayo, mami, daddy. Ala, intayo nga rudo ni Jayan tilong table. Ang mga nuad dapay sa bali amapan. Kalukwan ka talaga. Ha? Sino kumangay sa bali amapan? Ang yati amok nga ang mga nuad damang ibaga, anayatang ti adda iti lamisaan. Kat umunadan ang mairanod. Oh,
Sika talaga. Anya nga atang. Datay ti mga ijay. Saan kat ano anyaman dita? Sikamat. Ala, mapantay ki din. Anyamutan, manula alawas manipod nagkalaysata. Ipaapurada mo tan ti ipapan mo ija abroad, Jeff. Wanya rod. Wala. Saan ka ngagliday, my love? Saan kami ba't ngagbayag ka no ijay? Maikawa aklakit din no awan ka dito eh. Anong sampay ba sitag yan iti balay? Imbag to na no makapaaramid ta iti bukod ta balay. Imbag ta nagsabat ta dito idalan basang. Napanan ni J. Airport da Jeffrey. Kayat ko nga umay kagpasyari J. balay. Tapno at da pagsaritaan ta. Saan ka di nga da balay ti babae at taga-away, nana? At da nga rod, iso amasuruna. Di yu pa'y lapapanawan. Lapad lang iti plano tayo day jay abakas. Ang mga numamuan ni Jeffrey, kat di na kon ipauitan iti kwarta na. Jay ko mapumanaw asaan asyak ti mang papanaw. Umayak man nga ron. Tapno maipapas ko kan kwa ti saam amarikrik-nak. Gapo iti panangikalay sa ni Jeffrey kan kwa na. Sige, umay katapag tinulungan ta panunutan, no kasano ta mapapanaw ti danga. Tanangan tala ang tigunggunay ta. Tapno di nataguraan ni Jeffrey. Jay ko maagdisnudo nga agawid, tapno maikat ti parikot ko. Napintas matgayam tay manugang mo, manang. Saan ko apakairanudan ti pintas na ako nam? Anya ti kayat mo asawan? Rumbang kumamaragsakan ka, tanapintas tinapili ti anak mo ang manugang mo. Anya ko mangay titden na kanya kapagsayatan, awan mo trabaho na. Ngam isumat, tinayat ti anak niyo, manang. Day tangarod kat, saan ko ama isuro ti anak ko no asino ti kayat ng asawaan? Kastamot kun ka idi, manang. Awan nang pili, tuno nang iparet ang makiasawa ka kini Manong Pedro. Dumaakin ni Jeffrey nga anak ko. Iberbero kak itinasaya at amasakbayan ti pamilya na. Saan nga taadakdakas? Norak-rakam tinaragsak a relasyon da iti asawa na? Anya ka ni dagitagin at gatang mo? Dagiti man ipaluto kini Juliet apang sangailik kini Tintin. Umay litoy ni Tintin? Anya ti umay naaramidan? Awan mo't ni Jeffrey. Oray awan ni Jeffrey. Agplano kami iti addang. Tapno panawan ni Jeffrey ni Juliet. Kasano ko makit awan mo't ni Jeffrey ako nak? Kasano makita na ti aramidan niyo ka ni Tintin? Diyan mo, ngam kayat kong agyantay ko man ni Tintin ditoy. Tapno maplano mi no kasano ang mapapanaw mi ni Juliet. Desperado kan san. Diyan ko mamakita ni Jeffrey at ti aramidan niyo no anyaman na ita. Eso nga rod a planuan mi, tapno huston to no adda. Ingkay lukat ti ruangan, at dagtok-tok-tok, jay lakit di sa ngailik dayta. Uwan, Mami. Sino ka diti? Umunag ako ang takasaritak ni Nana Betty. Bastos a babae. Simraklatan adipay pinaunag. Ingka magisagana iti merienda, kanagluto ka iti pangaldawan tayo, ilakam mo ti sa ngailik. Uwan, Mami. Ina ko ni di kusina. Babaan iti transparent aditing anagbatan ti kusina kansala. Ni Juliet ngaglutluto ti kit-kita basang. Awan ngamin panagtalak ko kankwana, Nana. Anya ti kayat mo asawan? Ang mga no adamadi nga aramidan na, itilutuan na. Taam mo na, amakipangana. Sigurista ka mo da, balasang. Tapno di na tayo masiriban ti bakas. Masapol amasirib tayo. Sa bagay, at dangagpaiso bakas ditoy. Di pa'y lagsobli jay kabakiran anagapuan na. Adda na pan inala ni Nana Betty iji kwarto na.
Pimanaw mat ni Juliet, ija kusina. Nakaluton san. Inak man ijay. Nakitak adito'y tinangalaan na iti asin. Mangkutsarak iti inayon ko, iti inluto na. Tapno na apagkat unay. Saan ko nga ikiwarta ang mga no at daumay? Agin iinumak iti danom. Tapno adarason no apay nga imayak titi kusina. Tintin, iha. Ayan mon. Umin inumak lang iti danom, nana. Umayak kon. Siya kundi umay dita. Juliet, umay ka nagisaga na iti makan. Tamangan tayon. Wan, mami. Umayon. Agsublitan tulaangan diti kusina. Intan makaisagana ti bakas, nana. Nakitak ti inaramid ti sangaili ni mami. Imbag tadi na inkiwar ti linutok at chapsoy. Agidasar kan, tamangan tayon. Wan, mami. Mabitlaang. Umay kayon tulatan kalpasan ti sumagmamano a minutos. Kartingam nga rod tadapay papanan ni Tintin. Wan, mami. Jay pasat nga inikan na iti asin ti gaok nga ikabil iti malukong na. Sagay sa malukong ti may sa atao ti isaganak. Aday ka na. Inkabil kon iti may sa malukong ti pasat nga inikan ni Tintin iti adumasin. Ikabil kon to iti batog ti pagtugawan na amangan. Nakaidasar ka ka din. Wan, mami. Umay kayon. Indagid di agpasyar, bro. Day of tamat. Anda pa isambot ko, bro. Marang may sapsapat ti panagsublita iji Pinas. Nauma ka din na dagos ditoy? Uno. Kailiw mo ni misis mo. Siyempre, apay si ka, di ka mailiw iji Pinas. Si kamat. Lipatan pa'y labasit iji Pinas. Aginjoy takid di ditoy. Ala, indag pasyar. Ilipas ko pa di papaaramin da reports. Unay kan, bro. Lumakay ka adagos no kastam. Ikamat tabagim iti break ako nada. Basta ilipas ko pa tapno makaawid dan iji Pinas. Nulakat maawatan ng ti business partners ti kumpanya ti gagarta dito makaawid yan. Agay ayab itay ni Juliet. Di kayo ka di pa mapanmangan? Mabisina kon. Umay kami matan tagdardaras ni Tintin. Adda ka no papanan na. Anya ka ni tinluto yama sina. Basta gimatangak iti mailuto. Diya ka mo no anya tinluto ni Juliet. Imbaga no ammo na ter aramidin na. No ngay saan anaimas ti luto na. No saan anaimas tinluto na. Ay kat pagsasawa ka. Ore pagsasawam. Mabaliwan ka di pa iti raman tinluto na. Bala, hintayo nga rudan. Ramanan tayo man, numayat matla ang tinluto ti tagaaway. Nabang lumat. Mayat ti ayam mo ti masida. Anya ka ni tinlutom. Chapsoy kan prito alamas, daddy. Agtugaw kayon. Nabayagas na naglutluto ni mami yun ti chapsoy. Italang manin na makaramanak iti kastoy. Miss, dito'y matitugaw mo. Aday tati malukong mo. Naimos madgayam. Madgayam tagluto. Naya. Naimas magkayam ti luto ti tanga. Yo! Pwede anya na ito, yung tapgan. Apay nagreklamo ka, miss. Kunak mano day tati kayat mo. Tanakitak a kinargaam iti asin, tilinutok at chapsoy itay nalpas ko nga inluto. Anya ka diti sasawamon. Hoy, saan mo nga mo tagluto? Saan ka di ari namanan ni daddy kat naimas ka no? Nakita kami ti batog tinangi kabilam iti asin. Iso nga isumat tinanggawak iti intad ko kan ka. Apay ita tagreklamo ka. Saan ko kinabilan? Inak manlangan? Saan ako namangan? Saan nga mo day tabakas ti agluto? Pimanawan ti sangaili.
Anya ka di tinapasamak? Daka sa panagpampanunot ti kas nga aramid, mami. Agasin nyo, ta idi nakaluto napanakbit iti banyo. Idagsubli nakita ka na ngala iti asin, kat ingkabil na iti chapsoy nga inlutok. Imbag ta di na ingkiwar, sa pimanaw adagos, mami. Anya, pudno ka di ti bagbagam? Kas makita yumat, saan anaapgad ti adda iti malukong nyo? Tilaang adda iti malukong na tinaapgad. Isutintad ko, takunak no kayat na ti adu ti asin na. Saan nga taasi ka tinangikabil iti asin iti malukong na? Saan ko nga ipapilit no di kayo mamati, mami? Ngam ni Apo Diyos ti saksi. Diyak maaramid ti kasjay kadakas. Anyamat ka na dya kinatulag mo. Agaramin iti banag nga isumot lang tinagsagrap. Diyak manam mo, pagparangan na kumaasaan nga amo ni Juliet ti agluto. Ngam nakita mo't ni Juliet. Sana nagtagtagari ni Juliet. Ngam ginauna nga inted ka ni Tintin ti inasinan na. Damat pilpilyana. Diyak lata kayat ni Juliet. Kayat ko ni Tintin. Ngam maaramid ka din ni Tintin ti maaramidan ni Juliet. Kasano ko ma? Katadamat nga ron trabaho na. Ni Juliet kat agtagibalay laeng. Rumba nga aramidan na ti trabaho iti unag ti balay. O di ibilang mo langan adi ti balay ti pagtrabtrabahuan na. No kasta nga ron, padalusak amin kan kuha na ti arubayan tayo. Nasamak ti bakan ti alote iti likod ti balay. Kalpasan na, ipalabak amin alalabaan kan kuha na. Kaasimot ti manugang mo. Nakitak dilim mabas adinalusan na ti likod ti balayaw. Ita, aglablaba man ay. Sapay awan kuryente, di na maaramat ti washing machine. Rumbang kan kuha na ti kasjay tawan kat nga ron trabaho na. Alangan amangan maturog lang. Asawa ti anak yo. Saan atagabaw? Adakan kuha na day tanumaanusan na. No saan? Nawaya ti ruangan para kan kuha na. Napanmat di tabalayo ni Tintin. Ngam, apay anak kami suot, idisimbang pat anaggapo di tabalayo, manang. Nakabisuot ka de. Oh, apay kumana kami suot. Awan mo't ti madi anapasamak kan kuha na di tabalay. Saan man manang? Nakamisuot. Imbalibag na pa'y tiruangan, idisimbrek iti kwarto na. At dalakit di ka pungtot na. Imbag man ta nakaumay kayo, nanang. Diyak mo ta nakaumay, tamakumikumak ngamin. Anya nga iti pakakumikumam, anak ko. Anya day taawit yun, nanang? Prutas, anak ko. Imbagla pangramanan ti kabalay mo. Nasayaat nang. Sigurado akayat na dagita tanasamit. Naira na asaan anasamit tinagatang daan na luum apapaya. Nagtamnay. Nasamit daytoy, tanaluom amis mo iti puon na. Diyay laeng nababa tinagawat ko. Inaramat ko tayagdan. Saan kayo ko mga agpurpuros? Ang mga noon niya ti mapasamak kada kayo no umuli kayo iti agdan, nang. Nakapasyar ka ba? Pasyar ka di dayta? Wano umay kamat agyan, dito'y balay mi. Umay ko la pinasyar ni Juliet abalayan. Ken umay ko kumaayaban. Kanay agburas kami. Umay ngamin madamdama ti bayar. Nakapasyar ka ba? Pasyar ka di dayta. Wano umay kamat agyan, dito'y balay mi. Umay ko la pasyaran ni Juliet abalayan. Sa anak nga agyan dito, itadamot balay ko. Pasyaran? Apay, masakit. Ken umay ko kumaayaban, tagburas kami. Umay ngamin madamdama ti bayar me. Oray saan mo nga ipakada ti anak mo? Saan mi matapawilan nga agawid? Mapan kami pa'y nga rod abalayan. Amangan nga men no addan dagiti bayar ken agpuros. Nadlaw ko asaan anasaya at yogali tinakay kamangam. Nang runa jay babae. No si sasango ni Jeffrey.
Saan da mo takas dyan, nang? Idi awanon ni Jeffrey. Madimot ng tipakpakita da. Nang runa ni Mami, tabaon-abaon. Apay no saan ka pa'y laamapan ichay no awan ti asawam. Naskan atong palok timbagan ni Jeffrey nga agyanak pa iji balay da, nang. Kastamay, akasla irurumanda ka anak ko. Maanusak pa'y mat, nang. Ang mga nod ada padaksundak no sa anak nga agsubli jay. Ay una yan anak ko. Nabibit kayo pa'y laang. Ngam pinanawan na ka nga binti asawam. Gapuday ta iti trabaho na, nang. Agsublimot laang iti mabiit. Adumat tinapuros da amangga. Narasay met no tangadem. Ngam adumat tinaburas da. Ado nga minti na ilingad ka dagiti bulbulong, nang. Medyo nawadwad ti mapaglakwan ta ita anak ko. Wan nang. Ti sumaruno nga ipaburas ta ket ti chiko ken dagiti papaya. Jay chiko ti adumat ti bunga da. Adumat ti pinuunday jay. Diyak pa'y kinita ije kasabaan, nang. Ado ka din tinatangkanan? Ay uwan anak ko. Dandanimat umay ti bayar ti saba. Imbaga da idi napalabas abulan nga umay damanan italawas. Kasta ka di? Agsasaruno nga ron dagiti mabalinan nga ilako a prutas tayo, nang. Nagsasamit ti prutas nga inyag ti ina ni Juliet. Wan nga rod, nga mas daawak iti kuna nga agpuros kan bayar. Anya nga taday jay. Abaya di mo dinamag kenkwana, edi imbaga na tikas jay. Sanak nga interesado. Agoray ka. Saan nga ta nga adamang tangtangdan kanakwada nga agpuros? Nalabi ta kasta. No anya nga tatikinay kayat ti anak ta ijay bakas ti away. Napintas mo't ka di ni Juliet. Tilang ginaawan adal kan trabaho na ti kwestiyon. May mayat matlaang no adda-adal kan trabaho na tamaipanakal. Ngam tagtagibalay lang. Kasko makin ni Tintin. Ne, si kamat gayam ti masabat ko ading kaw. Kumusta kamat di tabalay ti nakay kamangam? Ha? Nasayat mat manang. Ay, adaman la damagag. Apaya makapungpungtot ni Tintin, idinaggapo di tabalay ti nakay kamangam. Ha? Makapungtot ko na yo? Apay ko makapungtot? Day tangarod ti pagsidawak. Imbalibag na pa'y tiruangan ti kwarto na idisimrag. Awan ti rombang akapungtot na, no di ti bagi na matlaang, manang. Saan ka maawatan? Apay ko makapungtot na nga iti bagi na. Adayamot kasta? Ni Tintin ti pagdamagan nyo, manang. Sige, tamapana kon iji balay da mami. Apay ka di makapungpungtot ka, idinaggapo ka di tabalay da manang beti idi kalman. Adda nga min bakas akasuron ko ijay. Bakas? Nay, adda ka di tarakanda bakas? Nangalaan da nga iti bakas? Anya ba ngay? No di day at taga-away? Ni Juliet. Iso tidakdakamatag a bakas. Bakas ko na midjay? Kano na pinpintas ngam sika? Mangin insulto ka kati? Ay saan mat? Ibagbagak laang matipod now. Napintas mo ta talaga ni Juliet. May saka pa'y. Di ta ka manlangan. Babawi ko ngayon may dito istormo. Nagpupudot. Itala nga madlaw ko abastos gayam day ta babae. Awan pa'y respeto na itinatataangan ngam isaw. Nay, adda ka matanading kaw. Nagawid kan sama ti jay lugar yaw. Wan manang, nagpaburas kami ngamin kanina ng kadagiti prutas mi. Agoray ta ikan kayo iti prutas. Prutas gayam ti karga day ta karton nga awit mo. Nagbanglaw idilino katam ti karton. Wan manang, mangyawat kayo iti pangikabilan iti itad ko kada kayo. Ay, agyaman ako na yaading kaw. Ay,
Mabiit man laang. Adagayam ibagak. Ammom ka de? Ni Tintin, ti kayat ni Manang Biti ang manugangan. Ha? Pudno ka di, Manang? Pudno dayta. Nangag ko ti sarita anda at di nakakanukayat. Tawan kanot adal ken trabahom. Saan ka kano amay pagpanak kala manugang? Kastagayam. Isumat lagayam amadlaw ko ang nadagsan tirik nada kanya. Saan mo nga ibagbaga siyak tinangidanon kan ka ah? Ang mga no pumanaw ni Tintin kas border ka. Border yu gayam ni Tintin, Manang? Agtrab-trabaho mo't iti kumpanya pagtrab-trabahuan ni Jeffrey nga asawam. Aldawan bro, mumahan ka ditan tama pantan iti opisina. Madmaditi bagi, bro. Malaminak matan. Ang mga no naalam na itan iti kapapasyar mo. Naira nala siguro, bro. Dapadapan ka man. Napara ka bro. Unarog, bro. Diyak ka ba lang ti sumura ka di opisina? Malaminakan. Adda agas diti kwartuta. Ikan ka iti tumaram. Taumay kanto kitaan no aldaw. Agyaman ako unay kan ka, bro. Imbaglakid din tanda ka. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adatang agayam. Sige nga rodan. Sublian kain tun pangal daw. Andaman malagip ko nga imbaga ti manugang mo, Manang. Anya ka di timbaga ti tagaaway. Malagip ko na ibagana. Nalipata kon adinamag kan kwa na. Anya nga rod dayjay. Ibagam tapno amok no anya dayta. Jay man imbagana nagpapuros da ka no iti manggada. Manggada? Kayat mo asawan. Kukwada timpaburas da. Kaslakas tamat tinagdanggak, Manang. Anya ko mano manggada timpaburas da. Ti maawatak, saan laang amay sa ti manggada? Dagiti prutas me. Kunana may. Kun nala siguro Agpalastog siguro. Ngam adamat inted na kanya kanaloom amangga. Intang danda siguro kan kuana idinapan na kiburas. Masabat ko ti bakas iti angkay. Good morning. Apay nagdaydaya mudom ka kat bigbigat. Madadaal ti beauty no kasta. Kasasao ka di? Di ka man sumabat-sabat no kastoy anak podo ti ulo. Sorry. Alwada ma, tama nga no bumtak ti ulom. Sapay uso ita ti stroke. Panawan ka man langan. Anay ko. Di mo, inayadan ti magmo. Kat nakahingit ka pa. Agoray ka tatulungan ka. Iyawat mo tayo, ma'am. Tatulungan ka tumakder. Saan ko akasapulan titulong mo? Panawan nak dito ay. Okay. Di mo matgayam kaya tatulungan ka. Sige, mapanakon. Anya ter aramidem ditoy, tanakatugaw ka dita kalsada. Ni Juliet di nagapo ditoy, san ka di? Wala na. Tiyak. Induron na. Iso na patugawa. Talaga saan nga umno ti aramid dayjay at tagaaway. Bakas nga min. Iso adi na mo ter aramidan na. Ala, iyawat mo tayo, ma'am, tatulungan ka tumakdar. Wala na. Anay ko. Nasakit na talaga ti samat. Naligusamat. Nagsakit na may garaw. Ang mga nunablas ti soob tito lang. Masapol mo ti eksperto nga agilot tapno maisubli tinablas. Dayjay to matabakas. Addan to aldaw na dayjay. Napigpig sa kadingamsi ka? Tanaiduron na ka ako na? Diyak ngamin napakadaan ti panangiduron na kanyak, nana. Naot balance sa kadagos. Nakitak tinapasama kita yading ka. Nagsumlang kayo kade. Iso ang nagdardaras apimanaw, iso ang naipagales. Dumayamudom ngamin amagmag na, Manang. Kinablaawak. Kunana sa anak ka no apasalsali iti dalan na, tanapudot ti ulo na. Idi pimanaw, naigalis. Iso nga'y nasitgam. Wan, Manang, tapnoy na kumatulungan.
Ngam di na kano kasapulan ti tulong ko. Iso a pinanawa kon. Imbag takayat mo pa'y atulungan, kat maday ti panakisangon na ka. Saan anasaya at agimulay ti sakit tinakam, manang. Nadagsan iti barukong. Ngam ni Tinten, saan akas dati ka panunutan na? No kanayon apakitaan iti nasayaat. Ada posibilidad na agbalbali, oh. Sikatay ko nadaan na balito kanti pa nagpuspuso na ading ko. Bilibak iti manugang mo. Nabalito kanti pa nagpuspuso na. Pag kunaamay, tanabalitukan ti panagpuspuso na niya taga-away. Nakita ka nagsabat da ka ni Tintin di ta kalsada itay. Idilinabasan ni Tintin ni Juliet na ipagalays. Tunungan ko man ni Juliet ngam pinapanaw ni Tintin. Kasano ko mga ibagam ang nabalitukan ti panagpuspuso na? Di naman tinulungan. No siyak ti adda kasinong bat na, saan ko na mapantulungan no may pagalays? Apay, nagsinungbat na nga ron. Kinablaawan ni Juliet, ngam sinupladaan na sana linabsan. Idikwan, naipagalisan. Ha? Mapan na ko matulungan, kalpasan, asinupladaan na? Oh, apay na kami suot ka akas lamas siluan na tangiwat mo. Ayan tay bakas ti away. Bastos ti sinalbag. Apay asapulam di manugang mo. Saan mo man ngay bagbaga manugang ko day bakas? Bastos day bakas ti away. Anya ka di tinaramin na kin ka, tapirmi ti pungtot mo. Induron nakit din ni Tintin. Iso anablas ti suop ti kalit-kalit na. Kinaduak anapan iti mangilot. Anya? Naku namat itay ni Tanya, ang nakita na iday di kalsada itay bigat. Naipagalis kano ni Tintin. Tulungan kumakano ni Juliet, ngam pinapanaw ni Tintin. Anya, kuna ni Tintin nga induron kano ni Juliet. Asino kadakwada ti agsasaw iti podno? Nakita ni Tanya tinapasamak. Inkaagdamag ka ni Tanya. Kalpasan na pagdamagamot ni Juliet. Ket nga agpada na iti ibaga. Lalabit apod na o. Kaya't ko kumaamaamuan ti podno napasama kitay ading ko. Ti may papanitipan na kay galis ni Tintin? Day tagarod. Anya ti husto napasamak. Kuna ni Tintin nga induron kano ni Juliet. Kasta ka di. Dayta ti si bubukal na pasamak manang. Diyak lamang dito, inoan niya tinagsaritaan da sakbay apimanaw ni Tintin. Mati kawak man kadagiti mapaspasamak. Para kanyat, nasingpet nga dayo ni Juliet ngam ni Tintin. Dapay basbastos ni Tintin manang. Dinakpay binastos ni Tintin, tanasaya atak nga minatao. Bastos la siguro kadagiti mang bastos matkan ko na. Manang? Gumatangak man iti soft drink, ading ko. Makain-inumak nga binunay. Mabit lang, manang. No, Jack, agkamalay. Sikatiin na ni Juliet. Gusto ak ka day, manang? Ay uwan ading ko. May sa nga anak ko ni Juliet. Kaya't mo ka day nga agyan ti anak mo, di tabalay ti na kay kamangan na, manang. Adanakam ti anak ko, ading ko. Noan niya ti kayat na apagyanan, isu ti masuro. Amuyo ka day, kakaasi ti anak yo dita. Kasurunda ti anak mo, tawan ka no ti nagadalan na, kanawan ka no ti trabaho na. Apay ko mga awan trabaho na. Naggraduar akas BS Agriculture ti anak ko. Imbis abapan agbirok iti trabaho na, ison ti mang tarawidwid iti plantasyon mi ijay away. Ha? Ada plantasyon yaw? Nakaumay kayo matnang. Umunag kayo. Agyaman anak ko. Agmay-maysakan samat dito'y balay tinakay kamangam. Wanang, jack up mo no napananda daddy kan mami.
Naamwak ijay babae di ta istor. At ida ka kano kayat amanugang dagiti na kay kamangam. Sana bale, tasaan nga isuda ti inasawak nang. No sumangpot ni Jeffrey, lumasin kamin ton. Nainsulto ak iti imbagada. Nga awan kano ti adal kan trabahom. Bayan nyo laang ida nang, di damo ti sasawanda. Anya ka ti trabaho dagiti na kay kamangam. Nang rikepen tayan ti trabaho kano ni Daddy. Narigatan ang makasapol iti trabaho na talakayan. Matlagayam. Apay amang tagibasit da iti padada tao. Bayan nyo lata idan nang. San nyo idan atut-tutupan? Lumabasak ngam sanak agumatang tanakagatang akijay tiyendaan. Nalaklakay jay. Lumabas ka lata na manang. Ay, adamot sa nga ili di tabalayaw. May sagayam nga syendera ti abalayan mo. Anya nga asyendera? Saan mo nga mo ti sasawam? Baknang ti asyendera, nalawa ti dagana. Kastaya? Kunak no basta ada plantasyon na kat asyenderan. Eta amumon. Ada ka di tagagpay so tiin at itagaway. Uray tagaaway tanasingpet ken nadayaw damat. Saan da bastos? Ay panawan ka man langan. Anya ayati impakan dagijay kun ka. Takas taunay apan ang isakit mo kadakwad ha. Nasaya at tada kayon abalayan. Anya ti pagsayatan na no da. Adda ka di pakasapulam kanya. Kayat ko kumamanan nga ayaban ti anak ko. Taumay manan dagiti bayer ti prutas me. Anya, prutasyo ko na. Masapul ka di pa nga adda ni Juliet. No adda gatang iti prutas ijay away. Masapul nga adda ti anak ko. Ta iso ti mang desisyon no anya ti masurot a presyo. Apay ko mga iso ti masurot. Apay asaan ama desisyonan dagiti tagaaway dayta. Wala. Ta isukat nga ron ti boss. Ay, masaludsud ko man gayam. Ta saan ko pahimot nga amaw. Anya ka di mat tinalpas mo kan anya ti trabaho. Na, apay aday tapay ti saludsodam aber. Kayat ko laeng mat amaamuan, abalayan. Jak nga min ammo, no anya mat ti trabahom kan adal mau. Imanawan, naidagi na. Agam, di ka matagtagari. Apay ka na eh. Salbag dayjay nga ina ni Juliet. Damagan nakit din no anya ka no ti trabaho. Apay di mo imbaga nga awan trabaho. Jak nga rod nakatagar iti kasjay asaludsod na. Amo naman ngawan trabaho. Saan nga taan na damag na ti kanayon ta nga ibaga? Nga awan trabaho ti anak na? Dayta nga rod ti simkan iti panunot ko itay. Nang, apay kas di ti dinamag yu kan ni Mami, idi adata iji balayda. Jak magustuhan ti panang tagtagibasit daken ka. Kas dala kalalaingan. No awan ti trabaho ti anak da. Kat saan damot amangan. Natangig dangag paiso. Idinto ta ni Jeffrey ti pagtataudan ti masapsapul da. No tagibasitin da kan tupay. Ad-addamanan ti ipangeg ko kadakwada. Baybayan nyo latta idan, nang. No saan nga ikan ti tao nga aglablabas iti pagnakman na. Ad-addaan na ka nga ikuskuspel. Masapul adi mo ipalubos nga irurumanda ka. Ngam no tutupamat dagiti nakurang ti panunot da. Kumaro ti gurang-gura, nang. Saan mo lakit di ida asaktan iti pisikal? Ikamlaang ida iti pakaamirisan da iti kamalida. Kumusta tirik na? Mapadaras manan ti panagsumlita iji Pinas. Tanalpas adagos dagiti reports ko. Mayat mo ten, bro. Bilibak mo't iti kinalaing mo. Tana ipakaawat mo adagos dagiti reports mo kadagiti kakadwa iti negosyo. Imbag lakit di, saan kanumat na narigat? Naawatan da adagos. Kaano ka din agsublita jay Pinas? Kurak man no, kayat mo pa itiagyan dito, hitap no makapasyar ka. Nakapasyara ko, bro. Ang mga no agpaiso ti kunam.
Anaalak iti kapapasyar ko ti panagsakit ko. Sana maliklikan nga dalat na masabat wenno makalugan mo nga da sakit na. Naglaka ka akaran. Isu akay kayat munti agbigyan dito'y kwartong ababangan ta. Imbaglakit din ta sa anak akaran ken ka. Kumusta ti sa ka manablas? Medyo nasakit pa'y laang. Ngam ayusan, gaputan na ilot. Pinanawam ni Juliet ngam naipagalis ka matang. Nablas kat nga ron ti sakam. Nakitak ti napasamak. Nakitam? Kasano ko nakitam? Adak iti igid iti kalsada. Adanapan ko innala ijaya makaagas aruot. Nakitam din napasamak, manang? Wan ko naklakarudan. Hangam saan ka ngagdanag? Saan kumot nga ibaga iti sabali at tao tinapasamak? Hangam amon daman ang beti ken manong pidraw ti husto a napasamak. Nya? Natuduan tamutan ang naggapo ijay prutasan anak ko. Wan nga rod nang. Imbaglaangan, taginatang amin dagiti bayar tinaburas a prutas. Aginanatan tanay. Nabanugak ang nagbantay kadagiti nagimpaki kadagiti prutas. Sige, agina na kayon, tainak pa'y agdigos. Kalpasan na, mapana kun iti balay da katugangak. Saan ka kumapay ang mapanijay anak ko? Ang mga nuga po iti badnog mo kitagsakit ka. Saan mat siguro nang? Ti salon at mo ti anadam anak ko. Gapon samot ta mabuteng ka iti nakay kamangam ket ar-aramidem amin akayat da uray saan amay parbeng. Saan mat anang? Nagkariak lang amin ka ni Jeffrey. Asaan ko apanawan dagiti dadakkel na. Nga uray kasjay ti kababalinda. Nay, apayakas ta tay tsuram. Nalablabasit day tarubam. Nalabasit ka di manang? Ang nagapuak namin iji prutasan mi, ta nagpaburas kami. Imaya kun dito'y kalpasan ti trabaho mi. Naginanakapay kumaasakbay nga imay ka ditoy. Ang mga no pagtrabahon da kadagos. Sige nga rod manang Dumano nakpay di tabalay da katugangak. Ang mga no agsakit ka. Madya talaga day tay tsuram. Saan mat siguro, manang? Nasaya ta si Mang Patkan. Ituloy mo ba si tilablabaak ta nabanlugak dito balay? Awan pa'y kuryente, isuasan ang mabalin ti washing machine. Sige, mami. Ituloy ko tilalabaan nyo. Ala, tada papanak, agluto kanton. Wan, mami. Kabayatan nga aglutluto ka. Dalos ang basi ti kusina, tadyak pa'y nakadalos. Madmadi ti bagik, mami. Amano jak pa'y makadalos. Daytoy lalalabaan nyo ti ituloy ko sakbay nga agluto ak. Mala mapanakon, importante ti papanak. Simangpat ita jamanugang mo manang. Adan sa matrikrik naan na. Impaituloy ko kankwa na jay lalabaak. Kalpasan na, agluto, tada pa'y papanak. Pinaglabang manang? Apay, di mo nadlaw amadmadi ti bagina? Di na matimbaga amaditirik na. Bakbaketan mo tan. Adakan kwa na, ano aglabawon no saan? Kasanaw no agsakit manang. Kasapulan na ti ina na. Tanabannog ka naw ang nagpaburas iti prutas da. Anya ti kayat nasawan? Agid data siyak tagtrabaho? Ha? Naglaingan ngay. Apaya di ka pa'y lamapan aggao. Rabin! Madmadi ti bagik, mami. Mangan kayo latan. May ka nga ron agao ta mabisinak. Bakit? Manganton no mabisin mo. Wala. Mapantuma mga ni Jay kusina no kayat natimangan. Anya ay tinaluto ama sila. Amua no anya ti inluto na. Tanapanak ijay ayan ni Tintin. Naimbagan ka rin, saka na. Naimbaganan. Imbaglaki din tanalaing timang ngilot, iso anay sublitin nablas, asuop ti saka na. Ayusan ti plane ticket ta, bro. Makaawid tan iji Pinas adin na oras. San pa'y kumabro? Nabiit ta pa'y laang dito'y. Sigaan o maudi ka pa, nga oray adan plane ticket mo.
Nagbitan dito, bro. Kaya't mo ka di manan ti agsakit? O di agbati ka? Ay, nagpartakkan to mo't anang itrabaho ka dagiti amin a papaylista. Agbati ka nga ron no kayat mo. Ngam sayang ti plane ticket mo. Sikan ti bayad iti ticket mo no mauri ka. Saanan ati kumpanya? Ay, day takid din. Sapay nangina ti plane ticket. Imbag ta nakita ka manang. Limabas itay dagiti abalayan mo. Nasa uni manang biti ang masakit kano ni Juliet. Kun kunakon kat. Nabanbanog ngamin, idi imay dito eh. Nadlaw ko ngamin idisimmang part. Ngam pinaglabada pa'y. Napananda ka di, taapay a pinanawan dati anak ko ang masakit. Kaslanapan man ni manang biti ijab abangan ni Tintin na kwarto manang. Sige nga Rod, tamapanak di tayan ti anak ko. Ang mga noan niya ba't tinapasamak na. Jak pa'y nakita rimrim mo